Kaliang persya hayeng dorbar Tawan jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haka simpale gala kenno bahaswa election ki dan ki party ki bakop balada ki wan haka bor ken pendo jadlod ya ki tol gen bian ki badan hapo por usam jong ka council ya kanila pan pau do MDC kalangren ba Pius Marwen hadin balawai ka dorbar mang tingka jong ka KGDC haka janmin si thodien haba keren bakilar pathai kubor upa Pius Ula Ongru bahaka dorbar kitip baka executive committee bathamai bayalam daka VPP kila aiwa ya kitol gate klem dakhat ya katenda. Pi ni community jingsha by day kitol gates hakni kisnem kipor kibaladep tantam kidon kipor ke parti kibala kular ba ndak kiwan kabor kebun ba min petu jaibet min sarlot ekini mar kidei ke tol gates kiba BA te hal tiga kenti ke ba mendapat ngai ba kacu ekosistem ba kile ki tol gates ki ba ki ben kesan but kawairu ke ba solongo ba kata ke tol gates kalong ba klandon daka no kono katenda klandon daka no kono ke ba ki code application ndre susania pe na ki wan te ki breu ki ba wan pan ya ka gate haka dor ka bangi keliru ki khandar ya tipha mo ngi kwa bagen katol get sing ki bo nak taka revenue yo ka konsil te ngi community ba kanu ka tol gets ka long ba kanu ka red ka ba biang la ka budaya kanu ka tendar ka ba kisim ya red ka ba hedu red kata ka red su ka long ka bomsha te habai dei bukan ka tol get se ni na kale ni kamda so hun ke ya taka jingjupa ko jongki kare kata organ sepasule kensan gumpo te ka jingjupa ko jongki na badai kata ka jing kem jong ka por berkata ka jing kem jong ka poru abai dei berkata ka application ka ba ki pensyai singiru kalong ba ngin na so thu so thau ngin na so